O te whaatalo whātu ile nei tai au mā lola soifua manuia, alo mai o talafo alo Radio Samoa. E lua cases fo al monkeypox mā wei totonu a New Zealand, ma o nei cases e mā wei tua ile community. O ulu cases nei al monkeypox wa mā wei community, e se ile to aiva leana mua i reportia mai, bei tai o cases i ana mā ua lo i atunu i fafo. E ui ile atala mai le soifua mā lolo ina o lo mā walalo lava le tūlanga lama tio le atunu. Wa sa wai fo i malapata inga i ono wha au popo cases mā wei community, ona o lea ele o wha maonia le so o tanga o cases e lua leana ta ua mai ana nafi. Ato ai ma le wha ilonga fesili, pe ono mafua mai ona o se case whai malanga mai fafo. O lo o wha anofo e se nei au kilani cases to alua, ma o lo o fiso o ta ipea ma le matanga luenga le soifua malo luina. Wa ngai Michael Heo le wha o ngā spray e whai ngō fio na i loa ai le DNA. Ona o le wha atupula ia o so wha inga ngau i tau lai le Michael Heo maana whale o loa. O le wha amauti noa mai ai le pulenga wa wha au popo au wala o pui puinga. Wha apea au wala e fesoa soani e su e ai tanga oi. O le te kono losi le nei e mawhaiona pipi i le laulu. O le pa o le tino. Wha apea ofo le ngaoi ma e wha apea whaitau vai yaso e mawai. E se mai le spray o le a fo iwa wha au popo siku la ti whale o loa le Michael Heo. Wha apipi i alarms wha au popo. Security cameras, wha apea pui puinga mo le au whai ngā luenga. A o whai ai nei mea uma, ua wha alia fo i le wha atonu sili le Michael Heo le tala le Herald, Rob 5, lona wha anua noa le wha atau tainga o ngā luenga le wha amsinonga, lea o loo tele ina sa o loto, tala vau soli tu la fono. E le o lava ave pasi ma ua mo o mia le fesoa soani ale malo. Pai tau se lau whai ngā malanga a pasi le tau nu i totono le aso e tasi, ona o le uti o ave pasi. Ele o whai ngō fie ma o le watu ina atu le tusi tālo sanga i le minister o whi malanga inga, Michael Ward. Se ito e ilo ta iala e wha whai ngō fie o na au mai nisi ave pasi mai atunu i fafo, se i fesoa soani le au nanga. Ele ta si se vae ngō ni usilo lo o tupu ai. I au kilani lava ia, o le ana saule wha asile silanga i le vai aso nei o le a le wha ataunu uina. Le tele o whai ngā malanga masani a trains ma fua o na o ngā luenga wha le leo lo o whaia. O ni ngā luenga o wha moe tasi ai nei i au na ngā pasi. Ai i se tali le minister i au ward e peona moli mawai lunga le checkpoint. E mo o mia le wha le leia mua o totongi. Wha apea le wha atau tai o ngā luenga a ave pasi i totono le atunu. Ai ele a apa i atunu i fafo. Ai le talo sanga i wha awhai ngō fie le au mai o ave pasi mai atunu mamau. Mai le minister o le a wha iloa mai totono o nai vai yaso o iluma. A o toe mālosi ai le mālulu ai mai se lava i le tau nei. E ta tau ona wha au popo le mālosi anga tau ele tise. O leo o te alo sanga le pūlenga le Transpower Company o lo sawa i tua le mālosi anga tau ele tise. Ia wha au popo le sapalai mo le tau nei. Ina ia mawhaiona wha awhailoa ia le te leo le manao. O le awauli ana nawhina la patai mai ai e ono motu sia wha afua se i le ele tise. Ai le afa o le fitu i le tau nei, sau i le itu la iwa. Ona o le te leo le mana o mafua mai i le mālosi o le mālulu. O le ana mata i tū mai ai le awauli ana nawhi e pūlenga ese tau ele tise, le sapalai ina ia mauti noa e lea a fia pe motu sia whaafua sei. Whai watu i tala mai Thailand, to a tele i whana witi tangata whasi o tia ana nawhi i Thailand. Tu whaatasia talafou, wa tolus fulu wha tangata o whasi o tia ele li i whaatupu whaalave. Ai ele i toe pule lava ia i lona ola. Reporter TV tasi o le luas fulma le tolu o tangata mali liu o whana wā onga, to a lua whaia onga, male leo e to a tasi. O le onga amata i le tui mātu i sa sae lea nā alu i aile li i whaatupu whaalave. Ma e whaape e le ngata o leana ia wha o ngā ina la au malusi, ai whaape a ngā ese. O le mai a whasi o tiai o whanau manisi o tangata ngā lulue i lea onga amata. Na toe fo i loa i lona whale whasi o tia lana a vā malo nalo muli ai pule i lona ola. Ai i reporti whaavau malo lo sa waitala o le li i whaatupu whaalave o se tasi sa leo mua peita ai na whaamalo lo ona o fuala au whaasaina. Telefonala Radio Samoa, manuia le tae au.